I dok u kontinentalnoj Hrvatskoj ima 10-ak starih sorti višanja, maraska je njihova morska južna sestra, autohtona podvrsta raširena u Dalmaciji. Sve su višnje plemenito voće zavidnih nutricionističkih vrijednosti, no sočna maraska ili maraška je zbog svoje snažne arome i kakvoće plodova na posebnoj cijeni kao sirovina za spravljanje likera maraskina. Gordana Vilović, rodom iz Brela, prikazuje nam domaći način pripreme likera od višanja, višnje maraske. Višnje operite i uklonite peteljke. Na dno veće staklenke poslažite red višanja, a preko njih posipajte šećer. Ponovno slažite red višanja pa red šećera dok staklenka ne bude gotovo puna do vrha. Staklenku s višnjama odložite na sunce i poklopite. Držite tako cijelo ljeto 2 mjeseca. Tada bi se šećer već trebao potpuno otopiti. Staklenku tada do vrha napunite rakijom. Uživajte, živjeli!